ever seen for a mobile biara kwaba at the back of kind bedtime TV eso. So won say me am a box ma George na me nimi nua bana na ekwe ye sinkonya say dia na ye social issues ana na ye de ebra besomo. Na na de ye Shatta Wale'S na ya de ye dru. Ni nyina ne say ye Shatta Wale'S e de nsem bi abeto abonten. Na nsem a Shatta Wale'S kan nyina ne say ono de we clean boy. So we clean as a from so be anya de eni hom na ne sika wonye nyina no eye na dwumaden ana odinye sika ne jepade a waye nya ye dwumaden o a waye na emom nya se bia oye kalebulebu amanfo anaso ye fraud ntine manenya sa na man tie ne meni menua na na hwe ye sinkonya de obehwe na adwen afa ho ne Shatta Wale'S e de abeto abonten na na hwe mo fa ba me jesu me nua ba aso ho ye Ewade adom na se nyame adom e do wade ase we the Shatta Wale'S na se ne nsema odi aba buntin so no we clean boy na ne modern bo ene na dwumaden ana mana achieve bibi o wo sesi na emom enye se bia o ye fraud na asas me o ka ho okay me da se ne wakonya odi ama me na fe madahwefo nyina ase da bia ne da me betina se ya me da o ma se because o mo nka ho a bibia ne hwa ye betumi aye o mo ka ho ntina de ye be etimi ko anim de Shatta ka no e fa baabi no me ka ne se mene ne ya adwen e fa baabi no so me ka ne se mene ne nya adwen wo ye clean boy a wo no wabeka me me de hu e na wo ka se wadwuma den fine Shatta Wale'S ye obi obo ne homoden Shatta obo ne homoden pa na industry nim ne ne den on fa boge nye so ai wo de boge ye so ai pa de anka ne baby Shatta edri konuru honom yes because wo hu Shatta physical they make obeti ase yes aha wonnim no one on one they make obeti ase nti eye ne den wa fight wa ya ade na video yi mu no wa kan bibi se eye enwomtofo ni bi wo ha omu rura baabi ne ade ohun okay eno no Shatta wa asem na wo ka no wo omu kona wudi akire eno de na ondi akire na wudi akire e de said wa ba bonti so ye clean obi so baabi ono so ye clean enti bible kan se mi se mani nyina amamu nyine otwa bre ne dura ye betwa sanity enti no wo ba bonti se wo ye clean a be kan ho asem ne ko me wo be kan so ye clean me nya nyankopon etrenya bo frɛ esumas ko bi e what you say etrenya bo frɛ na ya pa ma hwɛ enti se wo ye clean se wo nye clean me nim minti menjeje but se wo nua bi ti abonten ho na wo se wo de wo ye clean ba sa wo nua na nye clean dia that means wo nye clean a wo nua na kwa ne neko se wo nkan wa sister can't me ka sa asem we de ono Shatta ne de o se wo no side ne no we clean no no o se bi mo se Ghana fo no bebre dwen se e fraud ne amana ye yi se fraud asema wo ka se fraud amana ye yi wo nipa kura ka se Shatta ye fraud no e bra Shatta ye kobu obi na ko ye na wo hobi Ghana for ensam kan ye de pa o we de na hwe me hwe video ni mra ebusia for ye hwe eye Shatta Wale'S ye sika akom ye de no kwakuo enum nti ye hwe Shatta Wale'S ono ankasa ne nsem na wo ka ne mbra sisi any of you for Ghana your mother cry but na your mother say you put the watch me my life and if you say cause any year when you come Ghana no I think nana pia they call nana pia in this Shatta they go do bad man see you people you just make mistake for Shatta Wale'S I be too clean boy where are they I see ya because your artists and things they follow your favorite the industry favorite and then if you pull up the things that they pull up so Shatta Wale'S there and they do fraud your mother make it top post they do fraud. You see, and you see, the one thing people make mistake, you see the white people when they enter this country, they did the research. They not be stupid people. Yeah, no, my Rolls Royce, this is my Rolls Royce. They research out. They see how money come. It's probably music money. It's music money. If you don't know, come make we show you. It not be fraud. It be hard work and dedication. My nigga, don't even make a mistake. Don't even make a mistake and see Shatta Wale'S like, Mama, I go fish Shatta like fraud boy, I go fish Shatta like gangster, I go fish Shatta like anything. But when you make mistake, I go create app for you, make you drive am shaxi. Thank you.
Nti abusuafo Shatta Wale ensema se wo kan se menim nya na ekwa ye pense mu no eno na ye kohwe ye video no ye dai e baaye ne Shatta Wale nani abre ne kwa ntinti na apija no wakata nani mu nyina sa hye spectacle sister nani abre pam na ne kasem no sad betu dwa se eye omo a ono omo wo ye music industry mo mani bre no enu nti na omo keka sansem we na de Shatta ye kan one ne ya adwen oh se nipa aya na mpa ye kan se ye yi kwan na anka wo dan a because kwan ne tene hwe to him no when him say was struggle or bre ono abre no mogye ne no de enya de wonya ti say oba abonte na be ka so ye fraud a ene kwan na wo fa so hu so ye fraud na na so mfa sa kwan ne so bi na won so mekọ wanim se nipa no se kwan wo fa so de nya ne sika bia wa ba abonte ene yi wo se na dwumaden ene de ama na nya sika se nya ni bre se de Shatta kan ya ka wonte na ofie entoto bo ma park so na no de se wo ye fraud o se wo kokum nipa no kwaji sika dro second fa so nya ne sika o MP abonten so far as abibi MP abonten we ni prove de Shatta kan me ne ya adwen me tie me ni prove am woni se Shatta aba abonten abeka se wono ni mogya ni na wabra nei ode ayeye enti woni pa kro wote ofie na wo kan wasem se Shatta ye nipa bia oye fraud oye say ya tena ofie ne du ofie asem ene uba o mai konkro Ghana ye pa asem sura asem papa Ghana fo pa asem a wo hu ye na wo ka asem ma na che na okoma ne de ani a Ghana fo bi mo sebie nya adom ya konkonsafo muni mu fie asem na Shatta Wale kra ne small sanke so so no aden se wo so ot ne ba bio na su se bibia kokre wo bi ati se Ghana fo ma ne be kra no ene ode eyide na ye mfa to ye businessman na ye fe na Richard ni amakwe ye ne birthday ya wodi ya se wentimi anko bi o se ensem amanfo eka ede che no no se amanfo twetwe na ma na ye ne ya pa ti Shatta de se so ka se nya ode ani bre na ye ka so na na ekua ode ani bran kasa ana ye kasa nti we ni nyina na ye ba eye ye situation man nti e wo se amanfo ede so bobo obi a abreko mo ni prove ana okay before that no ma mensa nko Shatta de so on so ka se de obi ye bia ni pa ni sano ena Richard ni amaya wantimi anko bi no omo kan ho nsensem pa bi tifia odwen se eye Shatta ya ne ade won kan akoma to ne nyem bompanifo se domani sade wo so takrache nyame ahira no nti ye na afefo ya Shatta kan akoma to yem hey o fans fo bebre entinye ba akopɛ na ono betene fia keka ne nsem na be mana hawo ahanti me call question so a on se nipa bi ti wiase na se okona nim wa abrabo ma na ye ne nua ya instead say wona won so te de obi besi woni so say me yensem training ebia me idol nana ya abrefo Captain Smart ebia kwakodukumi wo keka obi enti wo so be try your possible best won so betimi adu hobi na we dey here is the case ni nua na ekonanim no e wo so de no kwa aduro so na okoyi ni fro no wonu ni nya sa kwan no wa bra wa mre enti se wo nua bi ye adwuma na sa won so adwuma kro na wo ma bo ho modern pri no menua ede na wo ye ne waduru sei wodi akoma pakoye enti minim se enya de se obetia se fa ho be ade sa wono so de akoma pa ene obetena se akasa oba pa fa kwan we so enya bete de but eyen kakra abrabom wo hoi se wo ye adwuma na sa wo hwe ase wo abrabom e wo se wo sorry se wo koton nsu wa hye ne oma son sister na se ne oma ne hwe egu na se ampapa yenko ade asesa wa ade ne hohoro ho sa so akọ achima wo be fa wa ade yesem ehina de konsu ne bo a ena ase se wo mu na won kwankwan ade sister wo wade entiment na wanka se wo nua bi eco school wa yeye wa abrabom makọ school ma anyeye enti wo se me kokeka ne wonsem meanwhile school kro na akọ na se won so bon homoden a wo betimi atra wo nua no se wo nua bi ye bibi wa abrabom enka ne ho asem ben wo nua no na ade na wo nua na ye no sua bibi frem hwe sister ma me kasa asem we obi wo hono ma wakọ baby ti say the fire journalist ya anya mfato ebi ama ba adwuma mu ha me beduru ha wo ye we minim ya kra na wo se metena akire na me hwe de eko ba me beduru ye na nipa ya nya ne sa mmopre
at the end of the day no na minimu hwe ba me bedru na me to me bo na me hu ba ko mienu miensa bia moye wadwuma ha ya ke bia me de betu metirim even minim ye kra me fa bia e betimi asa aboa me enti minim na hye Ghana-fo binum na nei yanko ani mu abrabom yenyai yeje ebeboaye okay ebusua for send yenua bana na twia kan se we obi a minim de wo se ode tonchen ana bie mu so se ehna ye de konsuo no e ba na aseye but enyam boy ne de ni da so ye de e wo mu sanso na wote ase a wo ye ne de nya judie se eni da so ye de e wo yes enche pi ye de anu disem no e ba wie ye be ma enua na na twia kwan na se wo de de owo ka e di twato amaye tinana kwa de de wie kura de na wo ka kire etiefo okay de de wie kura no meka ne se nyame ye wadom na se oto wonsem na se wonua bi ti baabi na osika bi betimi aboa no ama na adwuma bi ya aboa no na wonya adwuma nye nyame ye wadom na obi adwuma bi na obetimi afa wonua bi mo etuo mo ka afa wo mo na etuo mo ka na emane nkoye se ubebo atimoden na wonua bi tifе na ho kire no at the end of the day no sika na wanya no nua na bitwa no asa bewia wati ase nti se ye wa adwuma bi wa hade a ye moa ye nuanom no mo ntimi hu ena 2 se ye hu se ye nua bi kɔ nanim wa abrabom a ye support no na ye njai se ye tie kire na etwitwa ne 19 no na ntwi teacher sister ya pa o ya papa ma nipa nkɔ nanim wa abrabom nipa no nim sade a wo ye papa wo support ne betimi akɔ nanim ba no ote akire wei ye schedule no akwaje wei munya no me manfo krunum na ogu omuso ne sika na ye sika fi ni ade but na ye ono ananim fufuri na wasam se wonua bi bobra bi wa abrabom na se wo betimi support na support no wontimi support na to wano na reka netna se na fa wani ehwe bi na ensem ka bebrebe no manfo ensem keka no wani beba ho so na wo de afiase bebrebe no nya kro no nko na de omko obi wasam a ye de ato ne so ni mo hwe obi won so adanse krumu bi okodi ye ene ama enei wo de afiase nti se wote ho na se wo se wo pa wo ho fan wo mpa wo ho asam de a to wano na reka ne fa bo obre betimi awie oye wa abrabo that's it everything for send ye nua ba na na kwa de puto ni maye se wo ho na wo mpa wo ho asam de no ansa wo beto wano la reka to wano na leka sensem keka bebre no e wo se wotwa so aha na brebe makwan amedi social issues no esi mediane amaboat man George na ye be so aso be like video no be comment na wa share aha eye okan bede TV that's ne ye no be se share makrao